Makanya angka na sewa waktu, ya, pengurus masjid naik di mimbar pada waktu hari Jumat. Waktu natatori Jumat, beliau menyampaikan masjid kita ini sudah 20 tahun dibangun, tapi dia tak nak boleh tepu lah tu makukui. Magi na di na tepu na sabak kurang semin na 500 sak. Ya. Waktu na pengumuman pengurus masjid, ternyata ada yang berani mengangkat tangannya, maka ada iya nasa 200 sak. Iya 200 sak. Macam mana tahu? Iya 50 sak, iya 100 sak, iya 30 sak, iya 20 sak. Setelah pengumuman, pura ni denre menre pengurus masjid pada mak bicara ni tahu maka ada ya mana naruh denre mas sumbang maka ada iya 100 sak, iya 50 sak, iya 20 sak, wis menemun setahun na. Tapi engkana semakka ijarina denre pamula-mula maka ada iya 200 sak. Di nasa wis setahun na yero. Angkana mati maka ada misa mo kana sa yero makka ijarina maka ada iya 200 sak. To jangan lepa mak Jumat. Berilang ke cedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara-suara ngantuk. Ya. Supaya lebih masumanga insyaallah maka sikapan aku tambah payman. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insyaallah sinin nala salasana riak kairifung Allah Ta'ala, dimurahkan rezekinya, masalahnya Allah selesaikan. Karena saya rasa engkau mana tu masalah tak? Betul tidak? Anak-anak mabetta cik dito masalah, ari sadik paninri cik dito masalah, anak-anak meluk boting nadik pegang duit tak kumpul cik dito masalah. Tapi ya rodek tu nan jadi masalah ambuk na meluk tu boting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alena Papua melebihkan Bapak Petacama bersama Ibu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alena tuan-tuan melebihkan Bapak Peta Desa bersama Ibu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan yang mewakili dan Ramil Kecamatan Dua Bocoy yang sempat hadir, yang kami hormati yang mewakili Polsek Dua Bocoy yang sempat hadir, yang kami hormati wabil khusus kepada Ketua Pengurus Masjid bersama Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Kecamatan Dua Bocoy
Yang kami hormati dan terlupakan, mohon maaf. Alina Tomato melebihkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Bocoy. Yang kami hormati teman-teman penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Bocoy. Yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga seluruh jamaah baik tomatua uraniku makuto faru tomatua makun rekuk dek agama sengadi. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sidi asukuru kemaraja na werengeki fung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari ini engkamu fakir na weri fung Allah ta'ala adisi-disingeng umur malampe. Sehingga pada malam hari ini engkaki na pasipulu fung Allah ta'ala. Ribulan marabi na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka melaksanakan salah satu acara malebi, iana itu memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakatna mirajat tak cinampa insyaallah. Padaan kaki matapa barakat manginri pamase makdarari ini nawa. Mudah-mudahan insyaallah napaturungi pamasena dan nia barakat na fung Allah ta'ala, khususnya rilalenna kamputta insyaallah, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sebenarnya kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah alina sendiri fung Allah ta'ala rampir ilalanna surah At-Taubah. Agana sepung Allah ta'ala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Majappu bilanganna ulengi risisina fung Allah ta'ala ya naritu 12 ulang. Fi kitabillah warana patentu fung Allah ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard wat tukurana na pancanji fung Allah ta'ala langi ena tanay. Minha arba'atu hurum. Ang kaapa uleng termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Zulqaidah, yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nauleng kamakutana, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di dalamnya? Bulan Ramadan hanya dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattunna pangulutan Nabi Adam dan seterusnya di pagaga bulan Ramalan. Makanya bulan Ramadan itu dikatakan syahrul ummati, ulanna ummatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di penghujung bulan Rajab ini situngat-tunganna ada doa dan juga merupakan zikir yang perlu kita amalkan, utamanya di Jumat terakhir bulan Rajab. Di nana Mekah. Maka di Nabi tani gini amalkan iyewe zikri iyewe pak dongengi, maka insya Allah 1 tahun yang akan datang di riwiring ripung Allah Ta'ala akasia singan. Ibu mau kaya tidak? Ternyata meluk mana sugi. Ya. Napa guru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumat terakhir di bulan Rajab, amalkan iye pak dongan ngiyari ga sikiri wek kasiaga dibaca Pak Ustaz wek ka 35 kali kita baca, dan waktunya itu bukan di pagi, bukan juga di siang, tetapi waktunya di sore hari. Ya waktu arawengi sampai masuknya maghrib, siapa yang berdoa di situ insya Allah doanya makbul, langsung natarima fung Allah subhanahu wa ta'ala. Agar rupat dongenna tengkalinga maliceng cicatomi bawa melo upalaringaki. Bismillahirrahmanirrahim. Aceki
Allahumma barik lana fima dua makan ya. Salah ulangi, salah sambung. Ulangi Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia naruh tak amalkan. Eloki buka itu kota ia taruh tak baca. Ibu, mabaluki. Ia naruh tak amalkan dari kumiluki buka itu kota. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kumilu ni tabuka ia ro to kota. Usahakan ajak tu mangolor itu kota tawi. Apa wak kita orang ni ini silang dek bacai. Malah toko na tawi terala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersama-sama bersalawat dulu kepada Rasulullah supaya yero pada macakak pak kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, situngan na Pak Ustaz setengah mabuk karena tadi siang saya ceramah di Kecamatan Mar. Setelah itu saya meninggalkan Kecamatan Cina. Jadi Pak Ustaz itu dari luar negeri, Kecamatan Cina. Alhamdulillah saya tinggalkan rumah jam 5. Lalu kemudian saya berangkat ke sini. Saya singgah salat di Lempu, Kecamatan Telu Siatinge. Sebelum saya tiba ke sini, ternyata engka nenek-nenek melumati kata tanah. Jadi upalipas yolo otoku upatik kaya nenek-nenek ena sabak wakita orang nalapo tu. Ternyata pura matik kacawali tatana di nelo terima kasih ya nenek. Justru nanoko Pak Ustaz. Kama kita noko kapuan sila ada kapatik kaki. Maka dai pikku cara nak de unoko ki nasi loloku landa mati kamu patik kasi ka memang. Tidak memang salah. Ibu, latu tetek siaga jam 10 metik tu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali, kita berbicara ke intinya saja tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang spektakuler. Tidak ada satupun manusia digagah di mua rupa tahu mulai pada pande al-bireng ya angkai riweringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam hanya mampu diisrakan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ditosi dari palalan dari Allah Ta'ala, tidak diisrakan oleh Allah tetapi dipamiraj mirip Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam riubi rifung Allah Ta'ala riempe na bulu bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Atanna fung Allah Ta'ala ia angkai si matam mewe mak bicara fung Allah Ta'ala. Jajiru pangulutan Nabi Musa naulle tu mewa mak bicara langsung si bawa fung Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Musa tidak akan mampu melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam kita kenal. Maka dayaru Nabi Isa ijajangi kolinoi ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Lahir di dunia ini tanpa seorang ayah. Nariku ifikiri kifiku giru carana nawad dijaji di kaga ambukna. Ia mi masyahuru
engka anak-anak jaji di namirari pahangi maka da igawe ambukna. Betul tidak? Di nari pahangi maka da iga ambukna. Tetapi manasa maka da engka ambukna. Di namirari pahangi. Tetapi Nabi Isa alaihi salam lahir di dunia ini tanpa seorang ayah. Nasabak memang narikupung Allah Ta'ala makelo. Cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Narikupung Allah Ta'ala makelo. Cukup Allah katakan kun fayakun, iyana tu janji. Makku matoiro narikku mak bicara kiri tujunna riya senge miraje. Cocolan da din na senge alina pattacama. Makku tana ko iya. Makadai magiruna sa Pak Ustaz. Narik ko maulid penuh tahu. Narik ko miraje di nasiaga hadir. Maka dekat situngan na kesalahan panitia. Binengnya panitia peringatan Isra dan Mi'raj sebelumnya mengumumkan siapa saja yang hadir pada saat Isra Mi'raj ia lengi golla tasili terekna wadi jaji pendomana masjid. Betul tidak? Nasabaan kana ita. Tetapi seandainya pengurus masjid mengatakan ni gini gelok kama miraj majapu iputama ilalanna suruga. Audi nama tapu. Sini nato malabikin niya surah malabikin kahadir. Pernah saya ceramah di Kecamatan Bengo. Di sana itu setiap acara Isra dan Mi'raj, siapapun yang hadir dikasih kupon tas satu-satunya. Nanti selesai acara, maka diundilah itu. Siapa yang naik undiannya, maka itu yang mendapatkan kulkas, televisi, dan kompor gas. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, dua peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya narampi punggala ta'ala rilalanna aku ramarabbi'e subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agana sa punggala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan mapacingi punggala ta'ala puapalalam paniingi atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhana. Berarti angka tu peristiwa yang sangat luar biasa di dalamnya. Apa biasa tu puan nariko angka misalnya anak ta napai 10 telu tahun umuru na takut na pala ya kurangnya 30 juz, maka yang pantas kita ucapkan adalah subhanallah. Angka anak-anak, angka tahu dek gaga jarinna tapi tua mofi angka tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena tua mofi subhanallah. Angka tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena dek to gaga ulunna tua mofi lari ki. Pak apa kata tahu lah ada mana kadigaga uluna to mofi. Sinin na to malabikin niya surah malabikin kahabil. Yaro riaseng Isra batuanna malaleng yari gari palaleng. Nariku nabi tamelo malaleng memang dek memato na tama akaleng. Tetapi karena Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna pole ipan miraje di gaga mata pemakariyaro Nabi tak boleh tunggangi mamiraje. Nah sabak perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu kendaraan yang paling cepat adalah unta. Di pagagaya sa pesawat, di pagagaya sa auto. Sementara nariko unta dipake dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, siula to yola lisu. Ya. Makanya di mematuna tama akala na sabak mematan na memato akala melo ripake. Jadi kita memperingati Isra dan Mi'raj ini hanya to mata peim itu terima. Makanya Pangluta Abu Bakar As-Siddiq
diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq, orang yang dipercaya, karena dialah yang satu-satunya pertama kali mengakui maka agi na po namita tungay yatu. Ya. Sinin na to malabikin niya sa surah malabikin kahadin. Na ikia perlu para ripahang. Agawi situngan na tujuan daripada engkay Nabi sallallahu alaihi wasallam ripalaling ripong Allah taala. Yang pertama ia narito nasaba matay binina kaminan nafuji, ia narito pangulutta Khadijah. Ia naro Khadijah wiringi Nabi tak motivasi untuk selalu melakukan dakwah. Ia tu naro biayawi Nabi tak selama Nabi tak melaksanakan dakwah untuk agama na Allah taala. Capu waramparan na pangulutta Khadijah. Napake Nabi tak dakwah untuk agama na Allah taala. Padahal asugirenna biningi makadamilu mibawan na balanca anakna sampai 7 turunan di nacapu waramparanna. Bahkan dikenal bahwa Khadijah itu tahu sugi na tanah Mekkah. Liwat sugi na, tetapi capu waramparanna nafakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika meninggal Khadijah ia rukacina pakewe 70 tipanna. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini Khadijah manan. Amin ya rabbal. Ya. Sini nato malabikin niya sa surah malabikin sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pasabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah. Nasabak mati amurina, ia naritu Abu Talib, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agana seng Nabi ta amurih baca mani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah supaya matur ya surimundin na pung Allah taala engkau di wapangulur yolo na pung Allah taala, maka dia amuriku puramuy na puada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi di nuli puada la ilaha illallah nasabak magay engka tutulik ganggu-ganggu. Iya. Iga tulik ganggu Abu Lahab amuri na nabita. Engka mau putu di Abu igay rakwang. Abu Jahal. Ajak naseng mupoya tu. Nasaba musulang itu naseng aktor yolomu. Ajak lalu mu puali na Pak Guru aku Muhammad. Musulangin naseng aktor yolomu. Mati tetiwe matanda nabita. Nasaba mesti babuana mitay amuri na di nulit puana kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ekuni wad di mala hikmah makkale. Terkada we tu situngan-tungan na nariko ang karipugok sit di licing. Magalo ni asit din na pagkampungi. Ternyata setelah kita kerjakan engka tu biasa sit dito tuli mak ganggu. Betul tidak? Pada milu ni masjid di masyarakat imak kada milu di lurak masjid ji. Ternyata pura di lurak alina macai. Dia tapi dia tu gagak kun. Dia tu gagak. Liu alasin nama protes narikuang kacede masalah. Iya. Tapi upasan ni maka dari situ ngetungan na ia tu malasi ma protes, ia tu biasa makutu masumbang. Betul tidak? Tapi kumai alhamdulillah mati nulu mana masih dekat. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rawattu ripallalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattu ripallalan ri pung Allah taala lipan ni Baitul Lahmi. Ya Baitul Lahmi konero onrong ngeri jajia pangulutta Nabi Isa alaihi salam. Lipan ni Nabi tamas sempajak duan rakan. Pura nama sempajang napat taruni perjalanan na Nabi ta lipas di bukit Tursina. Konero onrongi Nabi Musa alaihi salam berdialog langsung dengan Allah. Bicara langsung si bawa pun Allah Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Pura si mas sampaja sunat Nabi ta. Dapat terusi perjalanan na. Lalu kemudian sampailah di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Konero Nabi ta mas sampaja birjama sininna para Nabi Allah angkamana ngi madapungan. Lalu kemudian Rasulullah yang mengimami pada waktu itu. Pura nama sampajak berjama Nabi tak yakak ni menrik ko langi sampai di langit pertama siruntu Nabi Adam alaihi salam, menrik di langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya, naik langit ketiga siruntu Nabi Yusuf,
Naik langit keempat siruntuk Nabi Idris. Naik langit kelima siruntuk Nabi Harun. Naik langit keenam siruntuk Nabi Musa. Naik langit ketujuh siruntuk panguluta Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika diperjalankan oleh Allah, ternyata Rasulullah melihat angkanaita Nabi tak mas sempajang, batina mas sempajang tetuk bawa materu-teru. Menderi langit selanjutnya angka sini Nabi tak mas sempajang, batina mas sempajang. Dito sigaga tatuna tapi roko mi mataru-taru. Naik langit selanjutnya angka sini Nabi tak mas sempajang, batina mas sempajang. Dek gaga tatuna, dek gaga roko na tapi sujuk mataru-taru. Lalu kemudian naik lagi selanjutnya angka sini Nabi tak mas sempajang, batina mas sempajang. Dek gaga tatuna, dek gaga roko na, dek to gaga sujuna tapi tu dan mi mataru-taru. Dan karena Nabi tak nasimpulkan manangi nalamanangi batina masempajang iya rumalikai iya to naru dipake makukui. Lalu kemudian Rasulullah melo ni dari Sidratul Muntaha, maka dia malaikat Jibril, ya Rasulullah letuk na nasak kue wantar aki, karena kapan saya tembus Sidratul Muntaha maka tubuh saya akan hancur ya. Jadi Jibril sendiri dia nulis tembus nih. Kenapa Rasulullah bisa menembus sampai Sidratul Muntaha? Nasaba iyaru nabita punggawana cahaya. Di dalam kitab solawat biasa kita baca anta nurun fauqa nurin. Ikuna nasa Muhammad, cahaya di atas cahaya. Ya namuna pancanji pung Allah Ta'ala matan asoy nasabari nabita. Ya namuna pancanji pung Allah Ta'ala ulangi nasabari nabita nasaba mimba nabita punggawanay sininna cahaya. Dan karena letunis yolos di bawah pun Allah Ta'ala Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud langsung riolona pun Allah Ta'ala, sujud riolona pun Allah Ta'ala. Lalu kemudian Nabi mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ia tu naru ipake ibaca ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian Nabi na tangga langsung ni pung Allah Ta'ala. Jadi ya Nabi ta kemampuannya bisa melihat langsung Allah. Nulim mita langsung ni pung Allah Ta'ala. Watuna na tangga pung Allah Ta'ala. Maka dari Nabi ta sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Batuan na sinin na papakarajay. Mubarakatu barakai. Thayyibat decenge salawat asalamakenge idik mana na semapunangi puang. Dan karena pun Allah Ta'ala nabalwi adanna nabita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum masrisisimu wahai nabiku wa rahmatullah wa barakatuh pamase nenia baraka. Jadi nariku melu kipahangi situngat-tungan na hakikat dan rahasia na sempajange iya naritu wa rahmatullah wa barakatuh pamase nenia baraka. Lalu kemudian maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum masri sisiku. Lalu kemudian Nabi mendoakan kita semua wa ala ibadillahi sholihin, ipuang awiritui assalamualaikum umat-umatku yang soleh. Jadi ini lodong memang tunit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam riuluna pun Allah Ta'ala maka de illoduanan ni umatku ia masolewe supaya tamak mana ngi materi lalenna surga pamasina fung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada waktu itu malaikat Jibril nalanjutkan yaro adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mengatakan syahadat itu adalah malaikat Jibril. Sini nato malabiki nania salah surah malabiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattuna yaro natarima ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampajange. Yaro wattu tanturi pahamanan ni. Maka da yaro sampajan natarima wi Nabi ta 50 wattu sampajang ifugau rilalenna sisu siwenni. Si lisu ni Nabi ta siruntu ipangulutan Nabi Musa alaihi salam. Ikorai Nabi Musa Muhammad lepa kuna sa yolo. Lepas ko nasa yolo siaga memang sempaja naliku pung Allah Ta'ala maka dia Nabi tak 50 sempaja waktu na fugau nalika pung Allah Ta'ala maka dia pangulutan Nabi Musa lisu ko nasa yolo mangulur yolo na pung Allah Ta'ala di nulim maulana di nulim pugo imatu umakmu ya tu
Dia nulim mula umakmu ya tu. Nasabak ya tu nasa matu umakmu, nala ni mabicu na makalasi. Betul tidak? Ini Tom itu maka dah. Ya. Oh ibu. Megawita masiji. Iya. Macantik masiji na. Tetapi makun renna ufa nariku angka joka mak berjama di masjid. Biasa begitu. Tapi tidak termasuk di sini. Kotomin rumah Cina. Tama waktu sampajangi dek gaga macinna makun rejo ka mak berjama di masjid. Kenapa? Apa angka to pacara mapura neng kalinga makada yaruna samakun raye masaro lebih mas sampajak ko di bolana ketimbang mak berjama di masjid. Biasa begitu di puang? Biasa. Si kanna makun rekutu meng kalinga. Aga na sa yaro makun raye si cowok kaya pacara maye. Ya. Iya tu masjid tapuang bukan kita bangun elok dipercantik iparupu maga masjid tak, tapi yang namanya masjid itu harus kita isi dengan salat berjamaah. Ibu, aku itu mas sampajatannya tu ini di Pandras Rasa, tapi ini bapakna. Dia itu mas sampajang emakna sampajak ki, dia panas sampajang emakna. Maka dia pun Allah Taala pas tabir, maka dia laki nasak barakami yolo. Isuro we kadua emakna sampajak ko. Di panas sampajan maka di sipong Allah Ta'ala fastabir sabar kami yolo. Ganda we katalu makna sampajak ki na di panas sampajak puang idi manibawang. Elok ki selay atau melok ki tambah daripada ini di palu-palu. Makanya tanggung jawab besar sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tasuruh lalui mas sampajak bineta. Pak Mega tu boleh ni Mekah, tapi dia nak sempajang. Nak puji mah puasa, tapi dia nak sempajang. Magi dia tu waktu mas sempajang ini fong ngaji. Nak tak puji lada mah puasa kurang malangi. Siulat kali pudik gaga tasak ka kurang malangi. Ya nasa nak puasa malangi. Ganna siulat capu ni. Ya tu sinasa sempajang ni diga capu nah. Ya naruyan sa patuba ka. Karena salat itu memang dek memang tu kan cepat nah. Ya pa dek ya dek terpajang mas sempajang narik ko mati ki. Dek yulle tatto tudaki, dek yulle tudal lewu ki, dek yulle lewu ati tak manibawang ipakedo. Narik ko dito na ulle yaro. Ini to si sampajangi. Ya. Makanya maka di Andre Gurutta ke Haji Muhammad As'ad. Aga nasang Andre Gurutta. Mauluturi Allah naulle morong ni bara api naulle juk kaya sa na waye narikude na sampajang ajak muacwiri. Saya ulangi, nasang Andre Gurutta ke Haji Muhammad As'ad mau ni nulle luturi Allah naulle juk kaya sa na waye bahkan naulle morong ni barana api narikude na sampajang ajak muacwiri na sabak wadi jaji pahasala na pajuk kaya tu. Makanya puang asam pajak ki apa bahaya rada tu nariko dito masam pajang ang kanang kasewa watu panguluta Abu Bakar As-Siddiq lepangi malayat risidi tomate watu na malayat melo ni disampajangi tomate dan karena panguluta Abu Bakar dipercayakan untuk menjadi imam pada waktu itu, maju untuk imam. Begitu nakak jarinna Allahu Akbar, ternyata jenazah yang sudah meninggal ikirumanang alali nama pamula ajal letu ulu masih lemana tahu barak tu fe mayatu mati ya. Ternyata karena saking penasarannya nabuka iya rokaci waktu nabuka iya rokaci apa yang terjadi mapamula ajal letu ulunna nakatulumanang ula jadi mana ni aju tahu melok naulo yer ulai dan kan namati ulai maka damagi mo melo muna kana diga saraku iya na sanasuro ka pung Allah Taala untuk sesaya to mati nasabak sipungan na nasa tau di nang kana sampajang
Makanya hati-hati ki puang. Asam pajak lalu ki. Apa di gaga guna tak manca jeruf atau narik kudit tu masam pajak. Namun amala aga tak fugok narik kudit tu masam pajak tataki na kalinolo pung ala ta'ala. O ibu. Tes semua yasan na kalinolo. Narik ko si sabu nolo si dape-dape ang kagangke na. Diga aga. Pada mutoy. Mapuasa ki di to masampajan nolo tawata. Ipasusat ke tadi to masampajan nolo tawata. Menre ki haji di to masampajan nolo tawata. Ipasu isak ke tak mengaji ki di to masampajan nolo tawata. Jadi yaro sampajangnya ibaratnya satu nilainya. Namun isi dinilainya. Tetapi narik ko masampajak ki mapuasa toki berarti lolongan ni di lolongan to ni nolo 10 ni nilainya. Betul. Masampajak ki mapuasa ki ipasuk to pasak tak berarti 100 ni ilolongan. Intinya asampajak ki sitongatongan na malamak ladem mi sitongatongan na narik ko melo kit tama ilalan na suruga na sabayak katanin ni guncinna as-salatu miftahu kulli khair. As-salatu miftahul jannah. Yaro sampajangi pak goncinai surga pamasina fung Allah Ta'ala. Apa angka tu biasa bani pak bangi Allahu Akbar di memang tu gaga macina lo ke masjid. Padahal si tampil lalu masjid ero. Di gaga macina lo di masjid bangi koloro di gaga macina lo bangi ko asra di gaga tu mak berjama bangi ko magharibi di gaga bangi ko isya di gaga apalagi nari ko subuh. Kira-kira Pak Imam basisang kita ti asira ili Allahu Akbar ya turu mana Pak kampung ya rumah kutu-kutu lo ke di masjid tapang ke di masjid magi melo patujunna nanuko Pak Imam magi na samu batat ti sapu ti asira ili ya maka di igan hari wi tu marasa iya gana sengato ini bangga ko loro di ko gaga, bangga ko asra di ko gaga, bangga ko subuh di ko gaga. Sisen na bangga tati asira ang kamangat po. Ilo mi makumaga mas sampaja tati asira. Ya. Sini na to malabikin niya sila surah malabikin kahadin. Jadi masjid kita ini puang alhamdulillah sudah ada perencanaan untuk merombak kembali. Melo na bangun kembali. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan insyaallah dapat dupai pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah masjid kita ini ya dalam waktu yang singkat insyaallah nanti setelah lebaran melo ni dibongkar masjid tak. Jadi usahakan nama tak di situ yang pertama-tama. Aset tak kurpan mula-mulang supaya magai angkatoma tu riduk pada sore mondina pung Allah Ta'ala. Agana sanabita man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Ni gini kita bangun ni masjid na pung Allah Ta'ala majepu ibangungan ngimati ibangungan ngimati mahligay bola kami na makasingar ya suri mondina pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah alena patacama sudah ada nanti sumbangannya 50 sak. Ibu andai kepada masjid dikimak kada iya 10 sak iya 20 sak insyaallah selesai di nada aga dipikiri ki persoalan semenna masa patacama ang kasumbangan na kampung tak kau ibat macam kampung tak di sini oh iya wajar memang pak kampungnya wasatannya kampung nah tannya kampung nah misalnya alina mas sumba 50 sah ini ya biasa angka masjid melo dibangun aku dita kehidupan na tahu masya Allah pada sugi mana pada mega mana warang paranna tetapi terkadang masjidnya sendiri dia nulai patipu makanya angka na sewa waktu ya pengurus masjid naik di mimbar pada waktu hari Jumat. Waktu natatori sojumai beliau menyampaikan masjid kita ini sudah 20 tahun dibangun. Tapi dia patak na ulit pula tu makukui. Magi na di na tepu na sabak kurang isamin na 500 sak. Ya. Waktu na pengumuman pengurus masjid ternyata ada yang berani mengangkat tangannya maka iya na 200 sak. Iya 200 sak. Macam mana tahu? Iya 50 sak, iya 100 sak, iya 30 sak, iya 20 sak. Setelah pengumuman, pura ni denre menre pa pengurus masjid pada mak bicara ni tahu maka
Yamanan narudin rema sumbang maka iya 100 sa, iya 50 sa, iya 20 sa, wis semana muna sa taon na. Tapi engkana sa Makkah ijarin na din re pamula-mula maka iya 200 sa. Di na sa wis sa taon na yaro. Engkana mati maka misa mo kana sa yaro Makkah ijarin na maka iya 200 sa. To jangan lipa mak Juma.